السلام علیکم هموطنان گرامی و تماشاچیان کانال دهقانی ما. امیدواریم هر جایی که باشین ساق و سلامت سربلند باشین. دوستان عزیز، امروز 21 یونیو سال 2026 در نوار نوبتی دوستان عزیز 13 سر سابلق های ذاتی حصاری را نوار کردیم، پیشکش شما میکنیم. دوستان عزیز مرحمت دوستان عزیز، تماشا کنین تا آخر ویدیو را. مالها قرار دارند در ناحیه همدانی. مسئله نرخ نوار شما شد دوستان عزیز 3280 сумӣ. се донаш бародарон азиз бача дорад. анами як гӯсфанди кабутш ки барои сияи калон барои анамияй як чашмаш курай дӯстони азиз. айби мол бояд ба айбиш фурӯхта шавад. як чашмаш курай. як гӯсфанди афғонӣ дига дар байншон ҳаст, сиёи дроз. аҳамият битен видеоро то охирша. рақам боша барои тамос 988 27 98 20. анами номер дар ватсап дорем дӯстони азиз. 901 26 98 20 номери дигари. моло беҳад молакои хуб, молакои почабаланди дроз, молакои бенақс дӯстони азиз. фақат як айб дар мо гӯсфанди кабуте ки як чашмаш курай, лекин бараш беҳад барои калони фасонаҳо ва сияи пешгӣ. як гӯсфанд дигаша бағз гуфтестан гаранти додагиён, неки намедонам бағз ҳаст нест. таваккалиш ба худо. 10 та бебара, 3 та барадор 3280 сумӣ. марҳамат дӯстони азиз, видеоро то охира тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрави мост. барои пешрафти канали мо бениҳоят дастгирии шумо муҳим аст. подписатсия, лайк, комментария. ин ай тарафи шумо барои мо дастгирӣ мешавад дӯстони азиз. як кори бемаънира мехелада мирад мебуроя, як чизая лайкш мемони. ами молоро я лайк мо ки як бародаре ки лозим дора ин чизоро бирава харидорӣ кунад. сарбаланду хонобод бошед.